babu 234 toujours درس 4 كريات الصالحين. وعن سمرة جتام سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله ماك رأيت الليلة ميئي جم رجلين وربديدو أتياني بأريلا فصعيدا بجودي أن الشجرة كالقل فدخلاني بنادي لندارا إقال هي قد انقل أحسن قولي لبيد وافضل والمؤجد لم أرى ميال أكتها أحسن منها قال لي برد دين لبيد لا كم بدل بيننا الله أما هذه الدار أما ديد وقال لي فدار الشهداء وقال لي ينبي سيدي بني رواه البخاري وهو بعض كيوغا من حديث الطويل حديث يوتو فيه دون إمود أنواع العلم نون جيغاند سيأتي كتواتهن أرى في باب تحريم الكذب إدام بغل هرمين غل فناد إن شاء الله تعالى أنجبي سيأتي وكانيون حديث يدين أرويي إدام بغل يوتا إنغال في هرمين غل فناد أو حديث أرويي لون كدي وأنا ناس يتامي أناس بمعنى أو حديث غوتو دو هم دلنوري في هرمين غل فناد هم دلنوري في بوال كوني كون إحب الجهادي on faami e yi o yayi noon ka dambugal harmingol fi fenade ko ɗum important makko e nder ko jannguɗen ɗo firɗen kon kon toni ga dalil ko holli fenade no harmi en fensitoyay ɗum ɗon tuma hewtoyɗen ka fenade amma ɗo important makko on ko fensiteten ko firi kon ɓural haɓugol jihaadi honto ɓural haɓugol jihaadi ndi woni koko tawi konne laaɗo hollama galle ɓurɗe laɓede kamɓe tigi ɓe maaki ɓe yaali ha hande galle laɓaɗe ɓurɗe ɗen ɗon ɓen worɓe ɗiɗo inni wo ɗeɗo maranama haɓoɓe yanɓe sahiidi ɓen ko ɗum woni important hadise on e ngal dambugal ɗo wa ananas ƴettama nanas radiallahu anna umma rubai bintil barai woya kowoni on ko ummu harisata bun suraka atati nabiya o annaka annabaji allah sallah sallam fa qalat o maki ya rasulallah kayne laaɗo ala tuhaddisuni a yewtatala an harisata fi haris moan wa kana o laati ɓe ɓutila tawi o warama yawma badrin ka giraɗi ñande jihaadi badiri فإن كان صلاتك في الجنة مك الجنة صبرت من يوم يندنو وإن كان صلاتك غير ذلك كوينات اجتهدت عليه متنو إهور مك في البكاء في ولغل فقال أن لا تجابي يا أم حارس كيونين حارس إنها جنان همي الجنة جديد في الجنة كندر الجنة وإن ابنك عندما بيئما أصاب الفردوس الأعلى وهي الجنة الفردوس الأعلى بردو رواه البخاري koyo am bukhari ko fillede son allahu akbar don ko welo don ko humpital honno wan jabir jattama jabir ibn abdullah radhiyallahu anhu qala ji abi ben an arno ila nabi kana bajan sallallahu alaihi wasallam ben an addano kanila allah kad musila bi tay gomdi o sekitama o tajitama fa wodi abayna yadayhi o wallina yasana laado allah on sumati fa dhahabtu mi yahi akshifu an wajhi min yurti yasu babango mi fanahani ɗowmon yimɓe goo haɗilan wota mi yurtu fa qala nabi sa sallam nelaɗo allah makanila ma zalatil malaikatu serali malaika ɓen to jillowo har hiɓe ɗowdiniri mo mbi ajini hati ha gabitanji maɓɓe ɗin hiɓe towni ɗum yeeso makko hoore makko hiɓe ɗowdiniri mo gabitanji makko ɓe ɗin fiwata nangen hewtumo allahu akbar muttafaqun alayh وعن سهل يتامى سهل بن هنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى كلا تريد ألا الشهادة ينقل شهيد بصدق هركو إغوغا ونكوتروري ونافيتون نعما مها هاراما ويلتاما يتباب وولا دون كولي وهرنادو بلغ الله والله هيوتنيمو منازل الشهداء إغالي لينبي سهيد بن كويرو يتدون هراي الله هيوتنو يمو دون وإن مات على فراشي هايسكا كهوري دانك مكو ماي هراو هبال جهاد تايتون هركو غونغا كو أني لابرون كو تروري دون دا والله أرسكاي مدون سي الله أرسكال مدون أو الله أرسكاي مباراجي من دلقوي رواه مسلم باي الله كو مؤيو وأنا نسيتام أنا نسر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكي من طلب الشهادة كلا دقبرو ينقل سهيد صادق أن هركو غونغا أؤتيها وأكتم ولو لم تصيبه هاي سو هبال سهيد دين تيكي تيكي رواه مسلم ونبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد ينقل سهيد هبال من مس قتل يمر دي ميمة قول وارنغو إلا كما يجد أحدكم سوناكو قول مودون هبتا من مس درسي يمر دي ميمة قول بوچند بمعنى ينقل سهيد هبتا موسى ميد
ɓuri goɗɗo e moɗon si ɓuccama embere ko ɓucca konko musatama kon. rawahu tirmidi wa qala hadithun hasanun sahihun. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه عند نلاد مكة التي لقي فيها العدو وهوري أي بين إمون انتظر وهبتنا حتى مالت الشمس هانا نجن أونيو بمعنى دينيال إدي أبيري دتاي أي بين وهبت هانا نجن جنة في مطوبة ثم قام رفت إمو في الناس كنه بين خطبة فقال ما أيها الناس لا تتمنى وطن يلو دي لقال أدوي هورو الأيبين وصل الله توري ألا ننكد الآفية يافا فوية ويافا مبكاتو جمون ويافا أمبيرو الأيبين كونو فإذا لقيتموهم سوني كدها أن هوري ما فسلروا مني تبتوا مرون رغالي أن هلالي وعلموا أن الجنة تحت زلال السيوف وسنقل لأو لكافة جدا ثم قال رفن الله دماك اللهم منزل الكتاب الله an o jippinɗo ɗe ɗo deftere mojiri sahaba doginɗo duula ɗen wa hajima al ahzabi foolinowo koneli ɗin ihzihim fuuluɓe muncuɓe wansurna wallani alayhim e hoore maɓɓe muttafaqun alayhi mana ɓe ardina du'a taw wan sahli bin mas'ud bin sa'ad radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki sintani piiji ɗiɗi ma ɗum du'aji ɗiɗi ka turaddani ɗi ruttetake few aw qalla ma turaddad ma awahino fandi ko ɗi ruttata e ayso ɗi ruttata addu'a inda nida du'agol sanga noddinandu sigasi noddinede wa indal baasi e ka sanga jihadi hina yulhimu ba'dum ba'dan tumande ɓisodiri yoga e maɓɓe e bimana juluɓen heferaɓen ka yollodiri noppire du'agol ɗum rawahu abu dawud bisnadin sahihin kono enen ɗo ko hulanten ko oɗo du'a waɗeteɗo ɓaawo noddinandu amma oɗo du'a waɗeteɗo ka nder jihadi on ɗon en soɗike mo ɓa enen en wi haɓugol jihadi asti fewndo men haɓugol jihadi ka sata en maɓɓike ɗin konnguɗi ɗon on andi ɗum ɗa en soɗike wan anas ƴettama e anas radiallahu anhu qala wi kana rasulullah latiknelaɗo on sallah sallam ida gaza simo haɓude jihadi qala o make allahuma ya allah anta abdudi ko woni cembe an ɗen wona suuri e ballo an on bika ko saabu ma a juulo woni mi woni wenjiroyde ɓe wa bika ko sabu ma a suulu woni komi hewtirta wa bika ko sabu ma uqatilu mi woni haɓirte rawahu abu dawud wa tirmidi wa qala hadithun hasanun wa nabi musa radiallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ulatika idha khafa qauman so huli yimɓe yiɓeɗe o sikkitiɓe qala ko o wi ay allahumma ya allah inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udu bika min shururihim allah min waɗima e nder daaɗe ɓe min molorima boneji ɓe rawahu abu dawud bisnadin sahih e riwaya go ɓe makay allahumma afinahum bima shi'ta allah dandir men ɓe kala ko faaliraɗa riwaya go ko ɗum ɓe makata wani ibn umar radiallahu anhuma anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala maki alkhaylu ɓucci ɗi ma'budun ko tongaɗi alegoy ko tongaɗi ko noon ko pulargal noon ko tongaɗi tonge gongol nawas ko yiɗi tonga fitadi yaw ko alegoy koyɗe ɓawje ɗen no haɓɓa alegol fulɓe ko nakiri no woodi joni finawa fiha e jibuji majji on alkhayra moƴƴere ila yawmi qiyamati ha ñande dargal muttafaqun alayhi wa an urwata albariqi radiallahu anhu anna nabiyya wonde annabaji sallallahu alaihi wasallam qala maki alkhaylu pucciɗi ma'budun ko ɗi tongiraɗi finawa fiha e jibuji majji on alkhayra moƴƴere ila yawmi qiyamati ha faada ñande dargal albiru joddi wal maghnam e jawɗi kono hoyri muttafaqun alayhi ko fanda ko ɗi kolmbaɗi ko ɗi tongaɗi alegoye baraji ɗin hino e majji en tant que yiɗa waɗɗade ɗi haɓa haray baraji ɗin lannata hino e muɗum ɗollegoye ha ñande dargal haray baraji ɗin no tonga ɗon yata ha wona hande sa haɓiri ngu puccuma a haɓiri ndu motoru ma nde ngal sarde kombawal wonde haray hande a heɓata baraji ko haɓirnoɓe ɓen rowani ma haɓirnoɓe ɓen e ɗiya duuɓi ko ɓen heɓata baraji haray baraji ɗin hino tonga ɗon ko ɗum fanda on abi hurayrata radiallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ihtasaba kala jogitiɗo faratan puccu fi sabilillah imanan hara ko womɗinal billahi allah o warri wa tasdiqan e gongel ngol wi waadi fodore allah nden fa inna shabi'ahu ande ko ɗum woni e no gori makko ɗin wariyihi e fa inna shabi'ahu ko ɗum woni ande no ɓoggi puccungu wariyahi ka tippeteɗon wariyihi e ka tippeteɗon e puccungu wa rawsahu e jaañe puccungu wa bawlahu e bawle ko ngu soñcata kon
ɗum ɗo fof fi misanihi waɗete ka peseɗe makko moƴƴi sabu ko humingu kon o wi nguɗo ko komi waɗɗo mi yaara haɓɓugol jihaadi yawmal qiyamati ñande dangal rawahu Bukhari. An Abi Mas'ud radiyallahu anhu qala jaa rajulun gorko arno ila nabi kan nabaji sallallahu alaihi wasallam binaqatan warde e ngeloba maktumatan ko ɗum woni humamba fa qala wi hadi mbaɗo fi sabilillah waɗima fi sabilillah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki laka no wodanma biha sabu mba'a yawmal qiyamati ñande dangal sabu mi'ati naqatin ngelowɗi temeɗɗe jeɗɗi a hettitoyo sabu mba kulluha ɗi fof maktumatun tawa ko ɗum woni ko ɗi waɗaɗi maktuma alego hara tilliso hun no waɗa mabba no weƴƴita ha moƴƴi ka jooɗo e fotinalego ko ɗum maktumatun rawahu Muslim. Wa nabi Hammadin wa yuqalu no wiye kadi Abu Su'ad ko o wa yuqalu no wiye Abu Asad ɗum ɗo fof wa yuqalu no wiye Abu Amir wa yuqalu Abu Amr wa yuqalu Abu Aswad wa yuqalu Abu Ais Uqbata bun Amir al-Juhani imana ɓe anda ko hombo e ɓeɗo won ko filli addition radiyallahu anhu qala wi sami'tu minani rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tay kan qala min bari mo kawri min bari mo khutubude yaqulu ma ka wa'idullam hebilani aybe masatatum kala ko hebi fere min quwwatin immorde dole ala fame innal quwwata ande non dole den ka woni don arramu yuka ka pampagol ala innal quwwata ande dole den ka woni don arramu yuka ka pampagol ala innal quwwata arramu ko ɗum ɗon ko nelaɗo manti ko ɗum ɗon ko neɗen lerɗini en yo en ekkito rawahu Muslim. Ndaare seede nde tawno al yahuda faami hadise o gollitirimo ɓe gomɗinalimo kono ɓe gollitirimo ndaare misilwal gotal kural gotal ndaare ko ɗum bonnata kon so tawi ɗum no eɓɓodiri e kaafa wawa wonde wan ƴettama makko gaali samitum nani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu maka fa tuftahu alaykum aray ka udditane ɗon arduna leyɗele ɗuɗuɗe wa yakfikumullahu Allah yonan on e mum fala ya'jizu ahadukum wata ronku dey goɗɗo mon an yalhuwa bi ashumihi nde o wawata fijirde nde o wawata waɗirde entraînement dagawal makko ngal ha o wawa har ko ngal o haɓirta rawahu Muslim. wano ƴettama makko annawno kanko qalawi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki man ullima kala andinaɗo ramya fampagol kala wawɗo fampagol summa taraka refti o acciti fa laysa min nare on ɗon jeyaka e amin few aw faqada aswa ma ɗum haray desa on ɗon gom ɗi yeddi rawahu Muslim. wa anhu ƴettama makko qala sami'tu nani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu maka inna allaha allah yudkhilu o naadiray bisami sabu dagawal gotal salasata nafarin yimɓe tato ko naadiray ɓen ɗon fof muɗum aljanna sabu nga'al fani oho moƴƴinɗo ngal on yahtasibu tawa himo tañƴini baraji ɗin ka Allah fi sun'ati sabu moƴƴingol ngal alkhayra moƴƴere hara na fi toon to moƴƴingol yeeya hara ko fi min moƴƴinde ngal fi koko waɗi e kefeero on warrani bihi e fampoyɗo ngal on wa mundilahu e ƴettuɗo ngal on tumbika nder laaña ɓeɗo tato kala naata e aljanna sabu ngal si anniyeji maɓɓe ɗi moƴƴi laaɓi nelaɗo maki warmo fampe warka bo waɗɗe o antarmo ko nde fampato ɗon habbo ilayya ɓuri yiɗede ka amin antar ka bo dinde waɗɗoto ɗon sabuna heɓe andi ko misilwal gollata kon yarowo sarde combat wawata gollude ɗum ko ɓe andi kom nambara hino e fampagol heɓe andi ɗum no ɓuri e soppugol goɗɗo o man taraka ramu e kala accuruɗo fampagol baɗama ullimahu ɓawa o jannama ɗum rakabatan anu hat ko acciri ɗum ko fi lerɗingol goɗɗungo hara wona ɗum ɗon fa innaha hande ɗum ɗon ndeyare ni'matum ko nema molanaɗo taraka on ko acciti aw qala ma haray nelaɗo maki o kafara haray o yeddi on nema ɗon rawahu Abu Dawud. wan salamata bunil akuli radiyallahu anhu qala marra nabiyyu anabajo sallallahu alaihi wasallam feƴƴirno ala nafarin e dow kono yantadiluna hiɓe fampo wal nelaɗo maki on ho urmu bani Ismail fampe yo ɓiɓɓe Ismail fa inna abakum kana ramya ande bamum latinoto ko wawɗo daga rawahu Bukhari. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال سمعت من النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مرة ما كلا فامبي بسهم دغوال في سبيل الله فهو له أرينغال دغوال ونندم إدل محررة وانتنيمو تجو ريندينيد في ناتبوليته ريندينيد في وننيمو يرون رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ونبي يحيى جتامي خريم بن باتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق كلا دبانس نفقة دبانس في سبيل الله كتب له يندنت مسوى 100 ضعف كوالتي متجد رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد لا يجد يصوم ونهار يوما أن يلان في سبيل الله
illa ba'ada Allah subhanahu Allah wo'inayi be dalika al yawm sabungal nyallal wajahu e yeso makko mo Allah wo'intina dum ani naare ga yite ngen sabu ina khalifan dungoje cappanɗe jeeɗiɗi muttafaqun alayh an abi umamata radiyallahu anhu ani nabi ko yetta nabajo Allah sallallahu alaihi wasallam qala liman sama kala horuɗo yawman nyalande fi sabilillah ko fi Allah ja'ala Allah waɗa baynahu wa bayna an-nar hakkude makko yite ngen khandagan fosewol ngol diwota ko yawtota ko kama bayna samai luggendi maggo no harayno fata hakkude leydi e kam e yaajendi wal arde e leydi rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wandi na fi korka wonɗen yeddefimo kon ɗo yolliti korka ga to sabu ko watta konko horuɗo fi sabilillahi ko on fi sabilillahi ɗon ko ɗum yolli fi korka ka nder ka ananda ɓen faami tayib haray ɓen wawi wadde ɗo kadi pos yiltoɗe rewtoɗen ɗum ɗo kadi ha moƴƴa musidɓe julɓe yo Allah tabaraka wa taala on faami en wallahu a'la wa a'lam.